Kwangu mimi nimegundua mateso yapo kutukumbusha injili. Mateso yapo kutukumbusha injili. Injili ni nini? Injili ni kwamba yuko Mungu anayejali. Yuko Mungu ambaye aliamua kuiacha enzi yake na maisha mazuri na kuja kupata uzoefu, kwa experience tunayoyapitia. Hivyo Mungu wetu anavyosema kwamba anatupenda au anatujali au anajua tunachokipitia, ni kwa sababu yeye mwenyewe amepitia. Kwa hivyo tofauti yetu sisi na dini nyingine zozote zile, Mungu wa Ukristo ni Mungu ambaye hakuishia tu kusema anatupenda, lakini aliamua kuja kuchukua nafasi yetu, kuchukua uhusika wetu. Kwa hivyo anavyotupitisha katika maeneo fulani tunayoyapitia, anaufahamu tunachokipitia. Na habari njema ni kwamba tunaweza tukaegemea katika pendo lake na kupata furaha wakati wa mateso.